we bari kutukunda we bari kufollowinga Ankole Media kano kunda nyewe kenyini ne banyita Beazine Zj Serebu wambara nakwakira kandi niwe wandeba nimba nakuretera any prominent person umuntu ayinamana umuntu akozere wizina umuntu ayine ecyakozereho kugira ngo gambe nawe to discussing nawe shonga zitari zimwe na zimwe neza entertainment, politics, education, health, ubugiga business na nebindi byona economics ntubantu mubaretera kugira ngo to discussing ugere cyo wamanya ugere cyo wayega ugere ne cyo wayetegereza erizoba nyino mushawamani political analyst umurembo rwambarara kandi no muntu wamani mununga twakwakira Ankole Media TV twashemerwa munongo kureba omukuru nanisha bo turamusiyora musaba kutureba tugambere n'amazina gawe tutandikira so wewe munonga umutebekansa wa program ninga mu leta w'izoberi DJ Beazine amazina ndona Kyamadidi political analyst kandi umuntu utwina ciciro byo butegeki umurembo rwambara na Uganda yona. All right. Nanishobora musaba kutureba utuyo na brief background yawe. Ako muntu nanda kuma Kyamadidi na yes, so political analyst. I'm a political analyst kandi ndamusya abarebe bona Ankole Media TV, Junior TV, ecyasingire yo mu Western region online TV hati turebere yo neza no mu na international level. Kandi ntubendeza success y'amano myaka nkaga ya Uganda kusha guzoba ubutegeki nintekateke byona n'amano ka president yo Museveni na government ye abo n'abanya Uganda twena cya kandi background yanje nizarwo mu kashinye kamomo Gamba Nogu kandi ndi political analyst kandi byo mushubizi entrepreneur ngo mukarura kahwire habo kujya ngo akarura kahwire bona almost 99% y'abantu ari nabinyi mpagera bakarabamo bona bakaraba kuko abantu imba hajya rutatwori abamana munonga so no bakarabamo kandi bari no performing aje tubunza ko bariterana nabandi bari kwije umusangi cyo kwija kandi for your own information tubunza tandika akaruru umwako gurukwisha mwe twazo mukabumu Ankole Media ri wabwanyu basi yo buri tumukira bene kitambo cyakandi cyo abandanye ndabahurikiza n'abarebe ba TV je bamanye ninye cya person wa APAC Ankole Political Activists Club ejo organization eri kwa squad kucyenchura imikoro yaba MPs mu parliament niwe cyapa so tunu muntu wa managerizo we ninyongera kwakira muri bitu Ankole Media Beazine Zj Serebu wambara kandi ninsimira kimwe bakubani batureba erizo bantuza kucyenchura politics akubatwine umuntu ari no ubwo muri ejo ni analyst okuyabagambira tinkuza kukigarukamo ntureba umukuru Kyamadidi Uganda iri munesya emyaka nkaga itundire independence nanishaba utangarize muningashi otumurikire ekishani cha politics ya Uganda politics za Uganda hizemerire desha ninge byo butegeki bya Uganda biri bitegesha eze shaho ntuteka kwanza twatandika twakora flashback inyuma ho tukatandikana n'abajungu bwembezo b'abajungu utwabetuye umukolonialism utwabetuye umukolonialism twareba kingdoms twareba abakabaka n'abagabe bankore na nabatoro twabitwe muri rebellions twabanza twayirwanaho nk'abanya Uganda twafuna independence president wako banza kabaka mutesa kabaka mutesa wanu yategeka imyaka 5 yaraga hija obote obote was one of the most brilliant presidents abitwino inyuma aho first katurikiro batungo tutandikiro ingokwa kuboshire waboshire utandikireka uwo Museveni imyaka 20 nagitegekere wenga then president Simonana bategeka imyaka 20 we president ejindisho Museveni 20 ategekere wenga so ejo no record so which means president atize ba president Manana obwamazero omyaka nkage Uganda state progress konka twantugambe ntunguka ningo kuwako no comparing umugiga wano ndakumanya ngo umuntu n'umugiga torukozesa amanankeji emotokeza ine nebizimba no banzore baraya Berte side amabanja genigingana kino sakushanga umuntu numurayi nebintu byinshi konka amabanja yaza kugashashora nabasa kuguza byona ebyayine bitaka clearinga ya Berte side yagezereki yaro so waza kumanga umuntu n'umugiga you have to know the liability side first before you concentrate on assets Beazine wasa kuburya aho parking y'imotoka 8 million
konko mu bank uyine muroni ya miliyoni magana abiri na naho kora renjeri ya miliyoni 20 so nobora kubimunonga so waza afite n'umuntu kumangu wa mani oba n'umugiga. Don't concentrate on his assets. You first concentrate on liability side. Banzo manyira liability side yene ingana ki. Amabanja gayine nigingana batana assets ezayine. So twantugamba progress ninge ntunguka prosperity. Mutakumanya Uganda oyaga kufuna independence. Ekabe yineki. Hati yineki. Talk Uganda the way it was, not the way it should be. Utarija jinga show kuje otata akabya ine motoka makaga banzo manya kuzara kabayineki kan hati yahikahi nko kumanya aho bahari hentunguka. So reka tugambe Uganda ekaberi yete nyuma, not the way it should be. Ico kubanza ntubanza kureba ngo President Museveni we omu myaka yije 20 nakoze kutsira abana bono bagize ki bagitirira hakaro university mwero makere hatu university shotani tam tozo education sector hata ine zunze yongera munongo enguto tukora sinyo kandi manye yakabare konka hatu no basa kuruga iba bushenyi ogendo hikeho imotaka basara ruguto ruitaka chorus iza extending zisinjuro zibanda amashanyarazi nabasa kugambira umashanyarazi kwa ushaka numuza kuri amashanyarazi ga hydro tukatugabo gamba hatugagizire ki gashikiriye konkomwe twatwine mu challenges. So twareba mu politics za Uganda kwema Museveni na stepping acana mukaga kwika hati tukagizire mpungi munsiza hero kandi wenda ukaduka ikagizire ki tukagizire maba rugo mu ihanga ya Uganda bakuhungira hero twazafta ncho security peace and stability kurugacana na mukaga twine camp yempungi across the border irimo munya Uganda changati ndiyo munya Uganda ndiye mpungi abwentare ziriyo na n'ubiro byo singe mpungiro muri Tanzania echecho tubaza tubatera hotiki echa kandi amahega kaga nanka road broker ushanga umusirikare no mutina konka hati road broker ibi bya panda gari to viato bishi twantugambye byo nzaga katujuke ababaye barukare nka history twataroho konka history tugambara ngwe byacamugorana katakamu byo bibebera ki abazire mba batwara nkempabwa kwija bakahambeka yo bakakwihamu ukaza camugora nitohorze okaferayo. So twaza side ya peace and stability on defense affairs. I think he has D1. Not by the way, not only in Uganda mukaribo president Dr. William Ruto akorahera akimsa Museveni ya mujango our father of the region. Actually Taramu is the president wa Uganda. So right now Ugandan president is the father of the region. So is the icon of East Africa. So tito twabagambire chikagambo muri Kenya our father of the region. So it's a credit in politics. So in politics in Uganda, not only on international scene by the way. Somalia no reba yamahe, Congo no reba yamahe, Burundi abinateka yamahe. So umucha defense ntubaza tuzaho. Twazo mehereze. Harimo warizo Museveni yabinjire permanently nko bushero. Measles, polio, eze zabiri. Aha, na twazo mu COVID, Uganda is one of the countries which managed COVID-19. We lost very few people compared to the rest of the countries. So, which means even when we go to health sector, because we want considering stability, politics kankaga, there is what we call checklist. Take what we in the department to you want to weigh in the department is very sensitive and health, security. Hamwe education twasomo education burumya Uganda wamje tawe na byata amwata am fine twaza hacha ICT na social media umuntu nabasa kuzasuma handiko rujungu ashome ho video na wa comment edishade video iyo netambara live abantu bene bashome kugera ki ebitugamba. So twaza education tumuhire credit then twazo mwa agriculture is the backbone of Uganda. However much you know challenge kugira ngo omutindo gw'ebintu bya Uganda kashukana n'ebintu karakenyeke yangire ebintu byitu. That is the carelessness of the farmer. No manya kahino tafiraje kwagira ngo toka shatabaza muntu mushango kugira ngo n'umusuru. You can't take someone into courts of law because he is stupid. Because it's his right kuba umusuru. So aine democratic rights constitution yemwichiriza omuntu kuba umusuru. Omuntu kugira ngo yakwata umwana yagwana kahansi ninga mateyana gakamana gamasha to kumutwara mukoti ngo yanaga mashoma. It is his right
constitution right tokatabarza muntu n'umusuru ubwo mushango tuguriyo ngo n'ubusuru bwe constitution yemuyicereza ku exercise ngo busuru bweye abo kwa uniki n'umusuru so tukajya okubara ku meeting omutindo gw'ebintu bya Uganda umusaza heru tubyine konka ku meeting standard turashiteka ra president Museveni abwa president Museveni to kugira ngo uhinge nyanya uriyo tarwugisa tingo makoyo nonchenga kandi te kubasa kuba weakness ya government obutasensitizing abantu no basakwa sensitizing barashomisa ho mwana kanoshomesa abantu kashango ndishine D1 ndishine F9 hato mushomesa wanu umweta kwe defendinga nakuja tubishikanye mu D1 20 baba kinabenza kubashomesa bari ambihayo konga nabona twaza kintu cyo kuzaheru n'ubutare nabwe to ka comparinga neje myake y'abamini nabwe ntu producing ibintu bingikahi aheru konga tukuzumahanga gakora kurine hatoshanga Uganda ibintu byabo byamtindo gwa hansi umwana gwabo tukakire konga no cyumango umunsi yona turyumuhanga ryamana no producing umwana iyo mwana turyihanga ryamana no munsi yona umukofi nubo no rum parliament mayombera coffee deal mango igeze ki erhomara so ezo sector ilezaguruka cyane zindi kandi abutwazo mu transport ebyenguto emotoka ikwaze kugireba nyuko bwiro bwitindira umukuru munonga around 94 owitu bugamba umucyaro ko rwampara emotoka yabetera ngombe tugenda ruguto cyenda ni na around 94 kana kuzakuziremu ngani mbasa kureba emotoka kunga kyabeje shanga bugamba tuwera turyanguto kuri emotoka kwe kugera ki okwekusha hata abana bavuga V8 na za Range Rover mbazina kuko kureba ki emyenda kandi eze motoka of course nazitambura nkaye ahangura so twazakintu cyenguto nebineza department 65% than the rest of the 8 presidents so ninkwetegereza umwami Kyamadidi ntuje kwiyongera ku cyencura nshongeji yo kututangariza politics za Uganda ningashe byo kugikira Uganda kubiri konkana nshaba tugamba nshonga 5 azaburi nshonga tukugihereze dakika 5 enshonga ya kabiri ejo ntuza kuba tugitwariraho enshonga ya kabiri omyaka nkaga Uganda yamara tunjuro kwetegeka ne bantu ki 10 abantu 10 abitutakubasa gurusia misho umbyo butegeki bya Uganda twani tugamba tukajya ngo ebyo butegeki bya Uganda tukubasa guruko go muntu ayine impact ogu nogu birifure amudakika nkita hatu natwantu tugamba abantu 10 nora mwene politics zo hino kuziri no mangu harobo wakushanga ofire utakwishwa kongo shanga ngo ni wabe genesis ya revolution abatantu tugamba independence twine mubari yataraye bwo bakagwa twine mubari abagiferire ababe bagumunye bagiye abaje kugironda konka tubasa umukubanza tuzeka kubanza twikiza mutesa ukabaka wa Uganda wabaze kwa first president ugu tukamuye because he was the first president kwa kono njang first cut is the deepest so tukabasa kwebwa mutesa echa kandi na no muntu obakweta obote after mutesa obota kija yakora hebintu byamani enguto shaka ba first prime minister na first prime minister then tukwisha kwebwa Idamin Dada actually na wano bajangwa hera bahindura bamanya munonga amini we hinebi yakozire politically abantu kumamba muyishiraho ngo kubinga abahindura bona ufutere sharoho mu Tanzania akabinga abantu Idamin Dada so haro hebinte bihamini wona we yakozire nko muntu achievements no negative side ina yaberi impango konka umubanda abantu abitaka gurusya misho munonga yangambira abantu 10 bataka basakwebwa mission politics za Uganda nabagambira mu ogomwana wa Uganda kabaka Mutesa the first president of Uganda nsteka futeka mu na president Idamin Dada abuko ine byakozere no negative side yaberi impango konka no ine byakozere negative side naryo mu politics zafuteka mu bote tuzagaraka tuteke mu his excellence Yoweri Museveni tubahaburwa oguhira Uganda igizireki etegame ahwaho tukabasa kuyego mushishanka General R tumwine umuntu wabanze fite isasi yo kubanza mucaka tuwaza mu 27 abone ikumeka shintu zo kubihayo irabutwumanye no webaru twine mu umushija nka Paul Kagame or president wa Rwanda akashomero akamuza Uganda atukubasa akazobucaka yabanza yategura Uganda kwahise kwa Uganda yaroma Rwanda nayo Uganda bagiyeyo twari uko natebeka nsa Rwanda abo kwa Uganda na Beazine County then tuni mushija nka amama mbabazi umushija nka amama mbabazi absolutely tukuza kumuyebo politics za Uganda turayebwe General Kare Kihura the longest serving IGP ubutwini
n'umushiko mu kutuwaka n'ibindi turabase ko umushija yes turabase ko umushija Dr. Kiza Beazine the only medical doctor wabira ariko muchaka actually aine na ruko kugira ngo n'umuntu usingiriye ko munonga arengero ariko DS yona no president usingiriye ko munonga akakiza Nelson Mandela akakiza Nelson Mandela minde bamukomeza so hata Za Uganda natikwa kwijuka iza revolutionist abo bakomerwa munonga tsaga katujiko ho mukazo bakweta arabe kartwara kadaga parliament yakadaga tukabasa abuko toragambe politics without parliament. Parliament niyo the strongest press when you DNA ya politics because you na constitution in mujika tonju kwata koto kwa so you cannot forget right honorable arabe kartwara kadaga turkwasa kuja kwebwa scandal za bambabazi no muhora mbabazwe scandal ze mu manyambabazi wagambe kigambo mbabazi mamache mbabaza kugera ki arukomanyisa then twagaraka tukazaho ntuza kwijukaho omukazi kubanza wabanze ko vice president wandera kazi we yes mateka kwijuka wandera kazi we no mukazi kubanza kucyo no Afrika kari yo kubanza abo barurangaranga bade barurangaranga ko ngatu uri no mbuza 10 no wandi meeting prominent 10 then tushiriyaho no teka kwijuka umuntu mugisha muntu the longest serving commander obiro utwe ombintu ya ADF nebindi then tukabara kwijuka General Sare midwese kuri yeshoni no urano kwa kuyamba yeshongozi nebindi so Sare politics za Uganda then ndisho batari no Manya Politics nazo zugumene no twantugambe cyo basomwe ubutazahora tuteka kwijuka na n'umushibo bakweta Jacob Oranya akaba speaker okache kongenyi makari deputy speaker myaka 15 and he was an expert lawyer akaba lawyer wa mani ogumano ina ruguma arachori ogumwana Jacob Oranya delete torabase kumuyobora history politics za Uganda Elias Rukwago tine hakurebeka Elias Rukwago nora wavuza ngo wanoraki ukatujengo woyine ranking ati noreba twagita opposition twagaraka twagitana na Nkege twagaraka twagitana na government termo Elias Rukwago on politics za Uganda of course is among akano no Kampala batwire na vote njara very many times konka nabwe twantunanga twasakora contribution no manu basakushanga mbakumanya mulungu mukora strike koka twazo mchinte chokoze ishomero shitaro koka kokora nka strike ishomero rukaseva ngomba kwijuka wamanywa negative side wamanywa negative side so Elias Rukwago umunoreba a regional munonga omara Kampala so kujya ngo politics za Uganda sana za mu Kampala Elias Rukwago nawe izamanga ukakomerwa munonga so atwargacho kujya ngo ni regional politician omuri Kampala Elias Rukwago which means chaguranye ni Ugandan politics nataho mu Uganda but noreba we are giving and he is among the new generation which had influenced politics wagambo myaka nkaga abantabtakabasa chaguranye has just come in then hereze myaka 10 kumanya who is chaguranye mushku wakorya mukasheshe kagoryo mukasheshe na wakakora nkebino batoma wakoze akakwata n'ubyo nakagiteko briefcase akagitwara his excellency M7 to central M7 najera ngo opposition tero aze ngo opposition tero aza tunambona murarake kugira ngo nyoni mbanta M7 arije kutugamira ngo opposition mu Uganda tero aza tunambona basime ruhanga kugira ngo nyoni M7 in the busy atkonga tine tactics zone z'ababona bakose zinda kubasa akaja tsoronga as I have money I have them so politics za Uganda ntuzitamburiza sente esente kai batakuzikozesa tukareba Donald Trump akutwara ka president akaruka president wa America akakosa sente nyingi twabantu turebe sente zo Russia rukosa ago ngo mahanga gutweta father of democracy agutwara ngo mu democracy ngo gakucirayo ngo tukaraba America na bataskurini obwa Trump ngo Trump akakosa sente Russia ya infiltrating system ya America arukosa Russia so esente nchirijera yazukozesata Museveni takosa sente mu kuzugaba na inishitwita pledges kujaga yati nabaherezorti indoro akatete narugombeka nabahishomero ninga nabahirwaro ezo ne sente kana bwo mwebembezo omanga gatungukira wo ryo mu rutoshimikwa notegeka aganda mahanga nuko kugira oshimikwa no boine minimum balance account no bwiga bwawe kugira ngo otakaba tempted
kwibe sente za government esente za Museveni nazukozesa omukufuna facilities. I get your point now. We bari munonga yo chatore bari NKORE Media kandi twatayisa political analyst Ronald Kyamadidi hano yo murembo rwambara nyeta Beazine Zj Serebu wambara ni simira kimwe bakumani ba sponsoringa program zitu ngo wa Nick Products we bari munonga kutukunda we bari Urban Electronico omukuru tutu Wizard Banks Correction thanks for ataya hano ya rugazi ntwa kubari kati tiri muntu ngera yo no mwami Kyamadidi analyzing enshonga result ryo mu nshonga za politics ninga ezebyo butegeje omukuru Kyamadidi twagaruka hano ya tutwireho mu Uganda no mu history ya Uganda tugitwire tureba General MK ninga simuhozi Kinerugaba had been serving army officer konka enyumaho emyaka yenyuma izinagiri biritari munongo mbana ejeshaha niki ekitumirize na lya General Muhozi Kinerugaba ryataha munongo mbana kandi abantu bari muni bongera kuri push webare moderator ninko kwakuzo tukatwabe turire bihimba bikacererwa kumera konka injure cugwa injura yamara kugwa ukarebe bihimba byamera umusandemo no basa kuri yare mbubu emare okwezo mwitaka hagwe injura embebe merebere bibiri so General now is Lieutenant General Muhozi Kinerugaba. Yeah. Lieutenant General Muhozi Kinerugaba has been in army serving. Yeah. Amateka ga Uganda Constitution ya Uganda tekwichirizo muserekaro active. Kuzombyo butegecho ukazombi butegecho. Nicho kuraneze shaha General Muhozi abire na agenda nka general abatari kugenda ngo muntu kuna konka no manya akajanja kabanya Uganda akutwine achija next president our president konka General Muhozi chinkumanyaho is one of the highly trained elite soldiers we have on land, not only in Uganda but also in Africa. Akashomera Sandhurst is a product of Sandhurst, the most prestigious military college in the world. Nigishomero erukusinga yo omunsi yona training ama so niyo training akashomera Sandhurst. So Muhozi ekintu cya security nagerachi nakicyenga konka nibagera ngo muntu yisha nakora numutandaka kuri replacement abo kwa Museveni emyaka 40 y'amaziro mbwebembezi obuntu bwo bwire bwo kutandaka kureba after Museveni who can lead this country funa ebyisha bya yorokeri kandi Muhozi okumanywa munonga akaritwa Hamedi na munonga nyomeje ko beta Mr Twitter akaretwa Twitter yaretwa mu social media numwishiko ko mana wa Kampala beta shibaga kato no yaresere nupu muri Kampala so abantu hati nabakunde bintu ebiri modern nka Ankole Media TV yazafitana kat ombyo bwebe bizabwe jumbramo nozo kushanga umuntu 2026 niyo bakureba Dubai niyo bakureba San Francisco niyo bakureba England abana ba diaspora abakwa nyende TV tujukosanga yaman nyinaka kwateka hangu n'abana bari mu diaspora NRM diaspora abana bakusta mu South Africa Southern Africa chapter twinemu NRM chapter in Canada so EGTV niyo yarabenere tamahura gabigarderete sikosi ntubere bakahereza abantu bwino niyo yabene bwino so ekintu cyo na Beazine no basa kushanga uriya yatandike kitagurro cye yajabera ushanga ngo watagura muheru ngo yatagurraje Muhozi akabatwire ubwira no shabanya Uganda kubushyikire bareba ngo General Muhozi Kinerugaba experience ya ino mahe na connections za ine he can lead this country and I think when I'm analyzing I'm giving independent analysis kugira ngo ndi nyine side yo byo butegeki yinyemeriremo taronshonga yone kuzabira Muhozi Kinerugaba kwa president twazo umuranka zamahe akureba icyo kubanza is a Ugandan cyakandi akashomeza senior 6 akashomera Subi college yagura kuzo Sandhurst cyakandi is old enough ariyo na senior kana na mwenda yes is old enough myaka na mwenda cyakandi ebintu bya security nagerachi ebintu bya security nabimanya cyakandi exposure is exposed enough Muhozi tine muserikaro watakugerachi tini institution yatakugerachi ningo kwa kugira ngo Beazine okozire national nyoko mudena inentoche zo takucenga shana wo kurira heru ta akuriyo mu Uganda omo
akatanduko mayiga Uganda captain yatancha the lowest rank hata shikire aha rank ya hamuhererukayo actually I see very soon is becoming a 4-star general muhozi mukanya kacinza kumuri ari kuba 4-star general 4-star general yo the highest rank in army echa kandi ntureba college z'amaheza ashomiro muzasana hasti yashomera Egypt ashomiro mnankeje nungi echa kana mugashobwa president gw'amani no protecting ihangari yawe na no kurinda constitution yake ya Uganda echa kandi twasako muconsideringa ko umuntu uri most disciplined tikahoraga bamutira umukoti nzategisha abwe michwa ye no kujangu ine experience ejo yona kitumire yazo mbantu munongizi neje shaha yarwaye kuzomba abantu bamutire mu neminyeto nimwe Beazine abantu bamutire mu nimwe wanayinchi abantu bahanze muhoza isere yaba popular konka popular ntureba kandi tukujangwa bire popular ariona actually na wano zo mbintu bya media yako kumanya no in the fastest growing page on Africa on Twitter hand because na wano oreba hando yeye agitangiye just recently Twitter yeri yone kora gikurunje munonga nambwe ntoza kumukaruru naza kwa yarabere hisha naza kuba ari followers bakanga 3 point something mu Uganda umuntu kusinga following ni his excellence to barwa 7 ayine miliyoni 2 nkaga aha Twitter nakora twa cyaguranye Robert Center mu cyaguranye ayine miliyoni 1 nshanju nakora twa Dr. Kiza Fefe ayine 98 so noreba media hine kintu cyumuntu n'umukora muhozi eminyete murebere yamureba ngo n'umunyito nkabo Sabato ya musindikizi na MK yazo MK na kore media mkozo mukashomana mukabaringe na kegiye abantu bagereba of course ni panya cyeshongoro cha Jeffrey bingana kikabanza kuba uploaded ahari kuri media kandi cyeshongoro kimwe ni batukoresa muno MK kachi kaba uploaded so ni ndeba ngo so wano buza shonga ahabwe cyabire munonga eshonga ko banza na Ankole Media TV nimumbaze kumureta mukakavaringa ibintu bye mukakavenga events ze insune ka subscribinga abantu bakamureba hamasumo manya oyo no kumanya umuntu yaza kujana bakwa bamurese wowe ngataka yereta MK ayine sumeje mushi ya postinga kabyerebera bukagenzere